1-2 akcija, gospodin Branislav Pekar, kralj Vojlovice. Čovjek se sve život obučio na Buljaku i eto sada otvorio second hand, ovdje možete kupiti sve za 100 dinara. Jedan od najboljih prestižnih butika od Rima pa do Milana. Very nice place, inače čovjek koji ide po daćama i skida mrtvacima šorcevi i ovdje prodaje za 100 dinara. Međutim, ovi građani još uvijek nisu svjesni toga i mislim da će pljuštati neke krivične prijave u ovom second handu. Ovo je čovjek koji se sada trenutno pravi lud, ali će naši nadležni biti obavešteni. Šta ima da izvidite, gospodine? Da li je moguće da ste Žiki 2000... Za vas iz Pavline... Je li moguće da ste, gospodin, pogledali Žiki kad je nosio delo što je nosio onaj šort što se kupu u Slankamenu na bazenu, da ste skinuli taj šort i da ste ga kao obukli gaće da ovaj daj? O ne, u Los Angelesu. Bane Pekar. Kralj polovnih stvari, čovjek je cijel život nosio Versace na ćirilici. Sada da mi donosiš garderobu bez blata. Bez blata. Bez ilovača. Evo vidite šta radi čovjek. Znači najskuplja stvar je 80 dinara ovdje. Imate kupiti odjelo za 80 dinara. To je veliki preduzetnik, nekada kriminalac. Čovjek koji je bio sa Jocom Amsterdamom. Vidite na kakvim je granama završio. Ovo šiše se za penzionere. Strašno. Jeba mater, si ti otišao kuriti. Znaš šta ličiš? Tu je kao, ne vredi, brate, otišao si, vidio, jebote, ne mogu da veram. Znaš kako mi liči na ovog Rusa, onog bagerista, tako se šišu kao, onaj deda, majke. Ja, vidite. Da ti uradim reklamu, brate.